Assalamu alaikum aziz xalqim va do'stlar. Bugun biz Uyg'ur Ko'zli 2018 ko'rigining qatnashuvchilari İntizar kafesida Uyg'ur xalqining milliy taomlarini tayyorladik. Ham Uyg'ur xalqining mehmon kutish urf-odatlarini ko'rsatdik. Shundaqla biz Uyg'ur xalqining milliy taomlaridan manta, go'shtnan, langman, momsay o'xshash taomlarni tayyorladik. Сегодня у нас в гостях директор конкурса «Мисс Алматы», победительница конкурса «Уйгур Гюзели 2017», «Мисс Алматы 2017», также представитель Уйгурского креативного клуба для женщин «Шабнам», директор продюсерского центра «Аламат», а также конкурса «Уйгур Гюзели» Кальбинур Аруп. Құрметті де қымбатты аналар, сұлу қыз келіншектер, сіздерді бүгінгі 8 наурыз аналар, қыздар, келіншектер мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Kim yürekten Təbrikləyimiz.